Danas ćemo pokazati način na koji se radi sublimacija oksanom kiselinom. Način na koji ja radim sublimaciju je sljedeći. Izbušena je rupa promjera 10 mm sa zadnje strane. Sublimator isto tako ima izlaz 10 mm. Jednostavno se umetne unutra. Vrati se nazad. Nakon toga koristim oksanu kiselinu, 99,6%. Jednostavna injekcija. Malo je ona, ovdje se lijepo vidi, unutra ima da ne može prolaziti kad pritisnete. Koliko god da pritisnete ne može. Težina oksane kiseline je vrlo slična sa težinom vode, tako da možete koristiti isto kao na injekciji, na šprici. Način na koji ja radim je da po nastavku koristim 3,5 grama, a na 2 nastavka pčele, ako imam, koristim 5 grama. I vrlo jednostavan proces, znači samo se ubaci, pritisnete i dobijete 5 grama. Nakon toga jednostavno se otvori i kada nam otvori, naravno prije upotrebe sublimacije ja uvijek pročistim s vodom i ovo je voda sa što ubacite oksanu kiselinu i zatvorite. I to je sve što se tiče oksane kiseline. Može se zatvoriti naprijed leto, a i ne mora. Ovdje se vidi, ne znam koliko se dobro vidi, malo izlazi oksane kiseline na leto. Inače, oksana kiselina je nevidljiva dok ne spusti se temperatura na 100 stepeni, onda se formiraju ti kristalčići koji su u stvari, oni kristalčići koji ubijaju varroa. Tačnije ne ubijaju varroa, nego je sprže usta tako da se ona ne može hraniti. Umire od gladi. Na što je moj kolega rekao, sad mi je još draža sublimacija kad si mi to rekao. Toliko za sad. Inače, sublimacija traje vrlo kratko, 10 sekundi. Evo, vidite, završeno je sve. Komplet nakon 10 sekundi bukvalno možete izvaditi. Stavljate u sljedeću. I počinjete od početka videa. Opet oksana kiselina. Opet šprica. Kad se naučite raditi, onda vam je potrebne su vam 2 šprice, budući da je tretiranje traje samo 10 sekundi. Datum je 21. mart, vrijeme je 8 sati, na obroncima planine Majevica, 8 km od Tuzle, umjereno kontinentalna klima, Bosna i Hercegovina. Medno.